Arambai News Guwahati Manipuri Pao Tabiribasingbu Ihan Hanba Maktada Chingangbam Suzitarani Kurumjari Housing Asigi Samlapa Mariba Pao Sing Lobirasi Ngasi Promote Boro BTC Chief Executive Member Oina Wasak Lokre Jahi Taratret CEM Oina Palakiba Hagrama Mohilaribu Maithiba Piramlaga Kokrajargi Greenfield Lampakta Masing Yamlaba Miyangi Mamangda Promote Borona Wasak Loki BJP gi Dikanda Barua Dharma Narayan Das amasung GSP gi Ghanashyam Das Executive Member oina wasak loki wasak lobugi thormasida CM Sarvanan Sonowalna athoiba mithung oikibaga loinana Minister Himanta Biswa Sarma State BJP President Ranjit Dasu saruk yaki Anoba CM Promote Borona Kokrajhar si Santi Sar ama ohelagani BDC lengaga si power painabagi natte miyam gi seva taunabagi ni ja dharma khenaba thamdana mipum khudimakna nungsi chanana leiminagadabani haiki Minister Himanta Biswa Sarmana condition amata yaudana BJP na UPPL bu sogatpane BTC na paikhatpa chakhat thorang khudimakta angamba mateng pangani haiki Ngarang numidang Guwahati Medical College Hospital da Pankaj Baisha Koba Miyoi Amana Thangna Yanbadagi Guwahati gi satellite channel amagi paumi Afnur Ali gi mamaida stitch kuntramari thokna photuna phibam thina sokre Pankaj Baisha na hospital asigi nurse amabu hatna ba honarakpadagi nurse asibu kanna ba honabada Afnur Ali sokibani Nurse asiga Pankaj Baisha ga khangnaba kuire adubu handakha tha khara asida makhoi ani phone phawba tawnakhide haina nurse asina medical college asigi principal da phongdorakhi Pankaj na tasengna nurse asibu hat palakpani nongma mamangdagi Guwahati gi hotel amada leiduna thorang silakpani su hairi Pankaj Jorhat Medical College Hospital da thabak tawbani Mahak police na phakre aduga nurse amasung paumi asina Guwahati gi GMCH ta admit tawduna layingli AGP da akan bachaitheng amaga muk lakre AGP gi Pathar Kusi gi MLA Pavindranath Deka AGP thadokre Party President Atul Borada resignation letter pishilamnaba matung paumi singda phongdorakhibada AGP di Atul Kesab amadi Fani Miyoi Ahumgi Limited Company ni party natte hairakre AGP gi MLA namak party thadokuna chatkini Inglisingani kunma thoidadi AGP di senior oihorogani su haiki Asumna ahumlak MLA oibaga loinana mantri su oiramlaba Pavindra Dekana Inglisingani kunma thoigi Mikhalda Mirep oigani adubu karamba party dagino haibadudi haidokhide tawbagidi hayeng anoba party AJP da mahak changlaba yai haina kanna ngangnari Assamgi Manipuri singi manungda yamnamak chokthok chaningai ama oiribi SCS officer ahongbam bemthoi chanu ngasi laikidre Assamgi Nagaland ga tainaba district Bokazanda magistrate oina thabak tawduna leirambi bemthoi haukiba thangja numit December gi tang 12 da ikhang khanghaudana puk narakhi hairi khudakta manak nakpa doctor amagi manakta puduna ahanbagi layeng oina painkiller kaplabagi matung naba phakhi Asumna evening walk fawba chatlamlabagi matung ikhang khanghaudana mahak gyan manglakhi Khudakta khwaidagi anakpa hospital thirakpada pungkhai muki arapa oigadaba Dimapur gi Nikos Hospital da nimit asigi nimidang wairam admit tawkhibani liver amadi kidney fail oibadagi ni haiduna mahakpu ICU da thamduna admit tawba nimittagi hauna ventilator support ta leirakhi Mahaki Hakchangi Phibam Hena Sokchilakpadagi Makha Tana Layingnabagi Damak Guwahati gi Apollo Hospital da Puraknabagi Warep Lokhi Adubu Puraktringai gi Mamang Dimapur gi Hospital asida ngasi ikhang khanghaudana leikhidabani Mahak Masagi Chahi Kuntra Taruk Sukre Bemthoi Kasar Lakhipur constituency gi manung chana laiba Anuwa manungi Ahongbam Joy Vidya amadi Ahongbam Ongbi Subhasini gi machanupi ahalne Mahakna makhoi machin manau ahungi manungda khwaidagi ahane Inglisingani tara mangagi APSC na loba combined competitive examination da 58 suba position da mahakna maipaklakhi Hoze Government of Assam gi Karbi Anglong Bokazan subdivision da assistant commissioner amasung executive magistrate oina phampuri bane Mato asumna Assamgi Manipuri Chanura singi manungda yamnamak tangna SCS pass tawba ngamlakhibi bemthoina itha thajadana laikhidabase Assamgi Manipuri khunai oina yamnamak achouba mangjaba amane panbayai bemthoina SCS pass tawrakhiba chahi simaktada Assamgi Manipuri singi puwari da ihan hanbo oina maitei nupi ahum punna SCS pass tawrakhi
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯂꯦꯟ ꯈꯨꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯃꯨꯛꯇꯥ ꯃꯣꯗꯣꯂꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯊꯈꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇꯒꯤ 7 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯃꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯉꯦꯔꯕꯣꯟ ꯑꯦꯝꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯅ ꯑꯁꯥꯄꯜꯂꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯊꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯪ 1968ꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ 3rd ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯏꯪ 2003ꯗ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯄꯣꯏꯂꯥꯄꯨꯜꯗꯒꯤ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄꯣꯏꯂꯥꯄꯨꯜꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯦꯖꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯪ 2006ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟഡ് ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ BA ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯏꯪ 2004ꯗ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ MA ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟഡ് ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯄꯔ ꯁꯔꯀꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛ ACSꯀꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯪ 2013ꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯊꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯏꯆꯦꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥꯅꯤ ꯕꯦꯝꯊꯣꯏ ꯆꯅꯨ ꯆꯥꯔꯕꯗꯤ ꯉꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯂꯒ ꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯩꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯆꯦꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄꯣꯏꯂꯥꯄꯨꯜꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄꯣꯏꯂꯥꯄꯨꯜꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ 2006ꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯅꯦꯁꯀꯣ ꯀꯣꯃꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯕꯦꯝꯊꯣꯏꯅ ꯏꯆꯦꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯏꯪ 1963ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯤ ꯕꯦꯝꯊꯣꯏ ꯆꯅꯨ ꯏꯪ 2013ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 30ꯗ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯕꯣꯋꯥꯜꯖꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯇꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯆꯨꯔꯥꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯧꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯤ APJ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯈꯣꯡꯗꯥꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯕꯦꯝꯊꯣꯏꯅ ꯏꯆꯦꯃ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯪ 1969ꯗ ꯕꯦꯞꯇꯤꯖꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯈꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯁꯥꯔꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯂꯤꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯆꯦꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯕꯦꯝꯊꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯥꯝꯀꯥꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯤꯡꯉꯦꯔꯕꯣꯟ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁꯠ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯅꯨꯋꯥ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯍꯜ ꯕꯦꯝꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯝꯅꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯀꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ND ꯍꯣꯗꯥꯝꯕꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯊꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ 5ꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯊꯥꯡꯂꯣꯟ ꯄꯥꯔꯕꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯔꯦꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 192 ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 13,995 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ 3,990ꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,000 ꯁꯨꯞꯅ 3 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ
Manipur ngasi anouba positive case marfuhumdoi phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising kuntaret ka chani marfutarani thoi sukre lising ani supna marfu mangana layengli ngasi Manipur da miyoi ahum covid number moiduna si kibaga loinana apunba si kibagi masing chahumga kuntaret yaukre amadi India da ngasi yoina hojik phawda anouba positive case lising tarani pan ga chamri supna manga phangkre asumna India da total confirm case masing lakh marfutara mapan dasmik ani manga yaukre active oriba case masingna lakh ahum dasmik ahum marini amadi apunba sikibagi masingna lakh amaga lising nifum doi chamapan ga marfu manga yaukre ngasi yoina hojik phawda miyoi chaniga kuntrani pan covid number moiduna India da sikre aroibada atopa pausingda ngasi BJP na muk target torokliba si Bengal ne Mamta Banerjee gi makhutagi Bengal munnanaba amadi Bengali miyam themnanaba leizaba puthoktura BJP na hotnari West Bengal da yamna thunamak Citizenship Amendment Act chatnaragani haina BJP gi General Secretary Kailash Vijay Varziana phongdokre State lengak na masigi mayokta leirabasu ek asi Bengal da soidana chatnaragani haiki panba yai BJP luchingba sida West Bengal da jet plus security pikrabane Trinamool Congress ki rival MLA Sukhendu Adhikari dusu jet security pikre panbayai TMC MLA gi phamyamna thunamak thadoklaba yana leiriba Sukhendu bo BJP na okadabagi ngaiduna leiri aduga Bengal da BJP na yamna makkanna changsilakliba siga iroinana Amit Shah su lagliba December gi 18 kunda West Bengal da chatkadori Nakalamaromda OIC gi AIMIM su West Bengal gi Assembly Mikhalda Saruk Yagani Lauthokre Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar na asingba lomi lupsinga makha na wari sanaduna aron athup thamnadana maikai animaki yanaba ama purakpa pami amukasu haikre MSP haribasi administrative warepni masi asumna adumak leigani hainasu sarkar gi phirep phongdokhi Panbayai, Uttar Pradesh ki Bharatiya Kisan Union gi member singa ngasi minister asiga phaminakibada lomi luchingba singa sina farm law singbu taramna okpagaloinana masi lomi singi kananingai ni hairi Panbayai, Kisan lup tarana farm law sibu phongna support tawrakrabane mato asumna lomi lup singi manungdasu chingkhainabagi phibam ama uba fangli adubo Delhi ngamkhaida irang horiba lomi singnade farm law lokthokadabani haibagi phirep hongdabaga loinana ihau hena kankhat halagani ki halakli Mathang chahi gi January 16 ta New Delhi da pangthokadariba lebagasigi Republic Day period ta Britain gi Prime Minister Boris Johnson chief guest oiragani India gi maikaidagi mahakpo chief guest oinanaba hairubada Prime Minister Johnson masamakna mahak lakani haibagi aroiba phirep khanghalakre hairi Amadi America da COVID vaccine kapagi khongjang hokre New York da intensive care nurse oiribi Sandra Linsena America da ihan hanboina COVID vaccine kapa oiki panwayai haukiba irai numid American lengakna Pfizer BioNTech vaccine bu emergency da sinanabagi ayaba pikrabane mathang chahigi April fawda America ge miyoi million chamada vaccination kapagi pandam thamlibane ngasi gi onadi Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandokchaba matang saloisan jabaga loinana amukasu hanna khurumjari